Ағын көмірде қайда жүрдің чырчық, күзден бері көрінбей кел секендеп айылға, сені күттім айылда, ала шалбыр жазменен ұя салдым бұтақа. Сен кичине батылсың, ұйық жана асылсың, чегірткені теріп жердің көркі açılsın. Мына пақар алтын бар, жаз әтеде берішет, жерге жашын төгішет. Күзде келген жер беті, алтын адалет келді беті, тобол жиналап, еңбектің бербеті. Başı yırtay zem kıları
bayramı, kökölödü anın бүгүн bayragı, köpröktö толгон черлер жазылсын, ырдап бийлеп өткөрөлү бул майрамды жайлары. Саламатсыздарбы бүгүнкү кеченин ардактуу меймандары? Мына бүгүн биздин мектептин кенжетайларынын, эркетайларынын алипе менен коштошуу сабак кечесине кош келиңиздер. Антемесе кечени ачып берүү үчүн номер 35 Комсомол жалпы билим берүүчү орто мектебинин директору Карагулов Манап агайга бермекчибиз. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, агай-эжекелер, окуучулар. Мына бүгүн кош алипе байрамы менен жалпыңыздарды мен кызуу куттуктайм. Байрамыңар менен. Биз ушу окуучуларды карап, аз күндүн ичинде өткөн эле биз мектептин бособосун араң аттаган бөөктөр бүгүн алипе менен коштошуп отурат. Алипе менен коштошууда булар алипени бүгүндөн баштап токтотуп 36 тамганы таанып, шаар окуп, жомокторду табышма, макал лакаптарды жадка айтып, өздөрүнүн сапаттуу билим алганын бүгүн көрсөтүп, аныктап отурат. Эми тактап айтсак, бул окуучулардын келип мектепке келгенине 7 ай болду. 7 айдын жүзүндө булар ушул азыр өзүбүз күбө болобуз, шаар окуп, табышмактарды айтып, жомокторду айтып, өздөрүнүн билим деңгээлин бизге көрсөтөт. Ушунун баардыгына биздин эжекебиздин эмгеги, мындайча айтканда эжеке ушул 7 ай эмгектенip бүгүн ошонун жыйынтыгы же болбосо үзүлүн азыр көрүп отурат. 1-Б класстын эжекеси Асанбаева Кайыркүл эжеке мына көп жылдан бери эмгектенет. Өзүбүздүн окуучубуз, ушул жерде окуган мыкты окуучу, мыкты мугалим. Мына бүгүн ушул 1-Б класстын эжекеси. Мына айыл өкмөттөн, райондук, мамлекеттик администрациядан, мектептен бир канча грамотанын ээси, алдыңкы мугалим, тажрыйбалуу, чыгармачыл эжекеге эмгектенмекчи. Ишине ийгилик, бул педагогикалык иш өтө түшүктүү, катаал, бирок сыймыктуу кесип. Мына ушул педагогикалык кесибинде мен ийгиликтерди каалайм. Ал эми отурган бөөктөргөндө каалайм. Дагы булар билимдүү болуш керек. Билим алышсын. Билимдүү окуучулар, билимдүү адам бул жеке турмушунда билим буларга таяныч болот, жолдош болот, жүзүнү жарык кылат. Мен булардын жалаң бешке окуусуна тилектешмин. Эми булар биздин келечегибиз. Келечекте булар мамлекеттин тиреги, элибиздин келечеги. Ошол мамлекетке тирек болуп, акыл эстүү, уул кыздардан болушун мен тилеп кетем, каалап кетем. Жалаң бешке окуган эжекенин ишине ийгилик каалайм. Анда эмесе бүгүнкү кеченин ээлери болгон номер 35 Комсомол жалпы билим берүүчү орто мектебинин 1-Б класстын окуучуларын дүркүрөгөн кол чабуулар менен коштолсак. Кайгыны билбеген, бактыга жаралып, бакытты издеген, баарына ыраазы, жаркырап нуру жүзүндө. Бул дүйнө кабарын оюна илбеген. Калем кармап, кичинекей колуна, кадам таштап, эжаганын жолуна, түйшүк тартып, оюн эмес турмушта, түшкөн ушул улуулардын жолуна.
Alipbe bayramı var menen balдар? Kane emесе balдар kelген konoктор менен саламдашып алалы. Анда эмесе колундагы шартларды апаларыбызга акырын узатып коелу. Жоқ içinde aldansаң алданып. Кане эмесе балдар келген коноктор менен саламдашып алалы. Assalamu alaikum kutmandu elim. Assalamu alaikum kutmandu jerim. Söz başından başlaylı. Salamdaşım kalaylı. Sizden bana salamdaşla birinci başlaylı. Atalar ulus altından hakikat salam başından çalındı salam aytalı birinci başlaylı. Aska zor atalarla. Ayday sulu apalarımızga, benim dul muallimlerge başı tazim kılabız. Балдар, бүгүн силер өзгөчө сулуусуңар, башкача жагымдуусуңар. Анын себеби эмнеде экен? Bugün bizde çok bayram, Olimpiyanın bayramı, ilim menen bilimdir, şu kitap kaymalı. Азаматсың угу. Балдар, менде мындай сунуш бар. Алипенин алдын эрежесин кабыл алып алсак, кана кандай алдын эрежелерди кабыл алабыз? Эрмай, Cuma'yı, канакай деп. Дагы кимде кандай сунуш бар? Юсуп, Ateşli kaçı, канакай деп. Азаматсыңар. Дагы кимде кандай сунуш бар? Далил, Atıktı saklar. канакай деп. Азаматсыңар. Анда эмесе эрежени сактайлы да сабак кечебизди баштайлы. Мектепке ар бир окуучу өзүнчө бир тарых менен келет эмеспи? Ошондо эки окуучунун мектепке келүүсү жөнүндө аңгемесине көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. Yazma, doktorsam sen niye kalkarsın? Emeklilik bir oldu. Ne sırada götürün koydu? Oyunu, oyunmaz oyun, anıtsız, bak oyun. Sen kaytayım mı? Ayıpçı. Bir dosum ben var. 10 defa son sonuçlar tütü belek verdi. Annen ablam vay oldu. Apama bana, apa tutalım ben çiğne. Apamasa tamam taşlaşımda, büyücün yaşımda solun boşun koy. Annen ablam çiğne. Ata tutalım ben çiğne. Ben çoksa çap çap geldim. Nasıl alışırım göre. Ecem'e kal çiğne. Ecem biraz yok göre. Ayağında tepkiz ben. Annem mektepte geldi. Okandı öldüm mü? Oradan okandı öldüm mü? Anancı, evi patlattı. Ecel eve takıldı. Erkin okuyalamın. Şatratı. Ben de şatratı apamdı. Asenci, en bir gün asmanda çapelik ellerini korkmayın da asmanda çapelik elleri boğuşup uçkun geldi. Atamdan barıp ata atamağa çapelik elleri üstüne bana saç verdi dedi. Doktor bulup saç veren dedi. Ertesi günün ağayı bekliyor fotoğraf etti. Ata kulağını bekliyor o dedi. Yalan, sen şu kitapta oku alsam çapelik ellerden de büyük olacaksın. Samanetlerden de büyük olacaksın. Raketlerden de büyük olacaksın dedi. O şiddet mektepte kendini samadım. Annen okuyan öğrendin mi? Al gitti gidip okuyan arışta yazıp Allah olup sorun. Asker gidip akıl koşun. Азаматсыңар балдар. Ар бир нерсе кичинеден башталат эмеспи? Buğdaydan nan, тамчыдан суу, кирпичтен үй, ал эми Алипеден билим башаты. Кезекти сүйүктүү Алипебизге арналган ыр саптарына бермекчибиз. 36 damganı жазып окуяламын. Жаңылга качары коп 4 жана 5 аламын. Мақсатка айымбек сен билимде кандырдың. Жаш балапай жүрөккө максат отун жандырдың. Азаматсыз кызым, анда эмесе Алипеден үйрөнгөн тамгалардын ырларын жана тамгалардын сырларын айтып берсеңер.
Ata balmaga adam basın kazandı. Salga çalı bilimde Ali beden alır. Bana bak balkaga bir cazdat baştanga baldan tüve ertelep baratacak bahçaga. Azamatsın. Dürüstlük. İyimin geçti zamanında gerek ben güldanla güler güzel paratan gülderem talaga. Lütfen. Denekle aklıkla tüy demecekler. Dayı döyle deki dost çadan meti dayıga. Azamatsın. Oraya da. Yıkamaya yanıt koy. Yadamla sıcanı var. Egipet'te sakara en sıkça rabıdan. Azamatsın. Dali flür. Doğdan kıyıdan baştalar. Sırf alttan kapılar. Uydum pirin benim. Al dengi baba atalar. Azamatsın. Bu cina. İner git inenin giden vatan baştalar. Kaç gün attanın işembi de batalar. Azamatsın. İbrahim. Yokut beden yoktu. Yiğitem vatan baştaydı. Giy başında bırak söz istesen de tapmaydı. Azamatsın. Osman. Kim kandan karar kayda kanlar kalsama bana kıdan vassalına. Azamatsın. Arat Bey. Lamukka alacağına lıcatma başına leyla olda baktır leyla kalmasına. Azamatsın. Berbay. Muşuk maymun mamla mıdan kadar baştalar. Mada tagay Mercedes maşına binip badata. Azamatsın. Ben de degen takamın namnın narda cagamın namnın koyup çok nanı dayın baktayım. Azamatsın. İlyas. Döngülep yanı kerek dağ kaçtırga mıdan vasen kerek. Azamatsın. Aydelik. Çabilekte çapıgan cıdamadan cazırgan çındık bol çoğalın çındık bıyık var. Azamatsın. Hırs geldi. Tabi yolda bıçağı başına atmaz bolsa bacağı da çığa. Azamatsın. Raketlerime söz başını gelgen kompütürler başlar robotlar işte. Azamatsın. Hırsla. Sabi sulara saya saydan sola sıtanlara başlanıp sözden kuralar. Azamatsın. Aruke. Ulu dödö yaşagan uçtu sevragan şu kaysı kanattı utan kayan başlagan. Azamatsın. Hamdengir. Tebetim boşagan tıtakması ben boğum tıtakması yarısan top olsun okul. Azamatsın. Aydike. Ürtü gükü stalka gülügü catla tüy damgası cenada kuyutuku. Azamatsın. Ayzirek. Şu. Bu çi tamga atılıp şatka kim tızılay şatıra da koncası loş canı kopar. Azamatsın. Ballar. Bizim mektebimiz kanday. Azamatsınlar. Aytqılarçı, sizler qaysı mektepte okuysunlar? Nomer 35. Komsomol Jalpı Bilim Beruvchi Orta Mektebi'nin 1. bölüm klasında okuyoruz. Azamatsın kızım. Annesi mektep jönünde öğretken ırlarlardan aytıp bergileçi. Hakkı benim adama gelecek nesil benden özgün altı mektep eşikim. Azamatsın. Mektepte bilim kendim var. Bir önemli bilimdi. Şunlar asa konura klasına kiremin. Oku beni dağlayın, oku beni dili. Azamatsın. Kat dengir. Tatlıyken bekerim, tatına kaynaklarım, tabiyem, uyuran tolayım mülkem. Azamatsın babam. Annesi konoktor bizim mektepke arnalgan ırızga konuğuzlarını kılmaktayız. Sen bir geleceği biz alacağız.
turat? Azamatsыңар. Анда атыңлар жөнүндө кандай ырларды жаттадык эле? Sen namazda son güzel mabestege altından tonak Allah Teala besinde solup son men salazın men kilegi Azamatsın. Oradan orada ergelek ceddeleyin nösöyün ayın günü maddenin kadırına ceddeyin o apa kemateke Azamatsın kızım. İbrahim. Tamam cüsete o iyi de cukuram Allah'ım ben razı kılganıma suyunam atam menen atamdın bir cürganın jaktıram büyü işlerin düz kılıp seyir tetip bastıram Azamatsın oğlum. Seni bağırıp ordudan turabız. Kana? Ayın gülüm attedir başıyla zirvededir Azamatsыңар. Эми кезек ушул жерде отурган жалпы эле апаларга энелерге арналган биздин кыздарыбыздын ырлары бар. Көңүлүңүздөрдү апакем деген ырына буруңуздар. Sözdүк көркү макал демекчи, биз алфе китебинен макал лакаптарды да үйрөнгөнбүз. Аганы көрүп үйдө өсөт, эжени көрүп сиңде өсөт. Азаматсың. Бул бала элбек, аксыз бала тектек. Туулган жердин топурагы алтын. Кыз келди. Бул Азаматсың. Дагы кимде бар эле? Ана? Осмон. Sen деген сенеп сөз, siz деген сурук сөз. Нурислам. Жакшы эл канун эле, жаман өз канун эле. Азаматсың. Беримай. Өнерден болса өзгөчө. Кантеңир. Эне сыйлаған элине жага тата сыйлаған абий табар. Данил. Аш атасынан, нан атасынан. İlyas. Алтын жерден чыгат, батыр элден чыгат.
Ayhan. Bunun batta küçüğünüz zaten. Azamatsınlar ballar. Bizdin okuçular oşonda ele, Alpe kitebilen bir neçe жаңылмаштарды жат билишти. Мына ошол жаңылмаштарды ата-энелер менен биргеликте жаңылбай айтып таймашып көрбөйлүбү? Жаңылмаштар чыккыла жаңылмаштар. Ана айданик жаңылмашты айтат, ата-энелериңде ошол турган жериңерде эле балдар айткан жаңылмаштарды кайталап айтып бересиңер. Ана Гүлдүра барбы? Айтып көрсүнчү. Anda aydanek. Karala balam harala, atama biraz az karala. Sen karalamaganda kim karalamagıla? Sen karalamaganda kim karalamagıla? Azamatsın kızım kana jide böyle aytıp kör. Arala balana atana biraz karala. Sen karalamaganda kim karalamagıla? Sen aralamaganda kim aralamagıla? Ana Nur İslam. Akmancak, kapmancak, ayabay kapmancak, ömürtüren kasmancak. Akmancak, kokmancak, ayabay kokmancak. Kokmancak, kokmancak. Arap tek ayt. Tamam, samına gideyiz, okullara gideyiz, samına gideyiz, yukarılara gideyiz. Azamatsınlar. Oturuğa baldarım. Ata-eneler de azamatsınlar, balдар da azamatsınlar. Табышмактар балдардын ой чабытын өстүрүп, байкагычтыкка, акылмандуулукка, изденүүчүлүккө тарбиялайт эмеспи? Азыркы кезекте балдар үйрөнгөн табышмактарын айтышат. Ата-энелери табышмактарын жандырбагын табышат. Ана кыз жибектин апасы бул эмне? Жылдыз дейт туурабы кыз жибек? Азамат. Андан кийинки Айбике. Денеске sucukbay, köyde suda kayıklar. Üşümezsen, donmazsan, koşup gelir balışlar. Cerrahtaman uçuracak bu evde oylaplar. Ana Айбикенин энеси, тайнеси бул эмне? Айбике өзүң айтып кой. Азаматсыңар. Андан кийин Адилет. Kede kurtaruz yok, kede tatlıdan yok, kede kesinlikle damızdan, kede orakta sabır yok bu evde. Бул эмне? Кана Адилеттин апасы, бул эмне? Ай, туурабы Адилет? Азаматсың. Андан кийинки Раяна. Asman eyvah soğukta gözüne yaş dönüzü su saptırgan leginde ılkınıp baş dönüzü bu evde. Бул эмне Раянанын апасы? Жаңбыр. Раяна туурабы? Азаматсыңар. Ана Юсуф. Tertip menen çubaşı birine biri tibegen ömden çanlar kulatıp uyuğun kadar şiiregen bu evde. Ана бул эмне Юсуфтун апасы? Бул эмне? Кайталап кой, Юсуф. Кайталап кой. Тартип менен чубаш. Tertip menen çubaşı birine biri tibegen ömden çanlar kulatıp uyuğun kadar şiiregen. Bu evde. Тартип менен чубашып, кумурска туура өлөжөт. Азаматсыздар. Ана балдар отурабыз. Балдар, мага карагыла бардыңар, көңүлүңөрдү мага бургула. Мектепте мугалимдер окуучуларга окуганы үчүн эмне коёт? Анда эмесе кезек балдардын ыларында. Ben balamın bir degen, ömte sabah bir degen, tek balık dostlarım, birim tildegen, kim benimle dost olur? Бир менен дос болбойбуз, Ана эки ба. Kimden sözünü sıralsan, eki degen balamın, sabah kulübe çıkmanın, etten okulun, kim benimle dost olur? Азаматсыңар, эки менен дос болбойбуз. Turagan daima, havamda çıkmamın, torak kalmadılar, çalışma başlarım, kim benimle dost olur? Үч менен да дос болбойбуз, Ана 4 ба. Kitap menen dost bolgan, menen dost bolan, bilgenler gör, bilbegenler yok bol. Kim menen dost bolan? Азаматсыңар, Ана 5 ба. Ben bolan 5 degen, yolundayım ketme. Tep suya maldarlar, biriktik çok
Mekenni süygün Atul boğular. Kezek, meken jönde ırsaplarda. Sözü erkinden bıkkan, cer insanın kırgızdır. Allah'tan cevapsızdan, el insanın kırgızdır. Azamatsın. Ana. Nur İslam. Matrayım Nur İslam. Cahil kışı keptegen, bölgüsü var Allah'tan. Asman beden direşken, belgisi var Allah'tan. Azamatsın. İbrahim. Otar şirin tuttulu, bulakı var Allah'tan. Tukka batay kumburgan, bulakı var Allah'tan. Azamatsın. Alem hazır baldardın atkarusunda men Kırgızdın ulumun ırına köңүңүздөрдү буруңуздар. धड़क
मार के छड़प्पा हाय दिल वार गई कालेज दे विच जिवें तलवार गई ओ जिंद जान बना बेईमान रुपैया इकड़ी दुनिया दिल हार गई मार के छड़प्पा हाय दिल वार गई कालेज दे विच जिवें तलवार गई ओ जिंद जान बना बेईमान रुपैया माने 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 जैसे हन्ने 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 हो गजने जा क्या मजा मेरा हाथ फड़ ले मेरे रांझा रे माने 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 और जैसे हन्ने 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 हो गजने जा क्या मजा जरा हो गजने जा माने 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 Qada balдар, sizlerge mektepte bilimni, tarbiyani kim beredi? Muğallim. Muğallimge arnalgan qanday ırsaptardı үйröndük ele? Daniel. Azamatsın. Aybike. Lütfen dağlarına sokup durman muğallim. Can yüzüme azıktı verip duran muğallim. Azamatsınlar. Muğallim, muğallim, ekinci adlarımız, başı tazim ederiz. Mına uşintip baldarga bilim bereriz. Bir okuwçular bar. Biraz okugandy kalabay, beybaşlık kılıp, sabaka kelbey koygan uçurlары bolot. Mına oşondoy eki jalkuunun okuyasına köngülüңүздөрдү burmakçыбыз. Eki jalkuu angemesi. Köngülüңүздөрдү eki jalkuu angemesine buruңуздар. Dostum Kurnayama iskat memleketki takdir var. Ben de takdir var. Olmaz mı? Olmaz mı var boyunca? Nasıl? Karaç gülüm, karaç çöktüm, kanday soğuk. Ahtar karaç, 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 kanday soğuk. Oy oy bu. Karaç karaç, alı uçmuyor, geç yardım. Antege kapı çıkarın. Adı, neler oynuyor? Aslan. Ben Süleyman'ın oyunu koy.
Антемесе кезек орыс тили сабағында. Здравствуйте, уважаемые коллеги, здравствуйте, уважаемые родители, и здравствуйте, наши любимые первоклассники. Сегодня у нас большой праздник, да? Мы собирались в этом зале поздравить друг друга с первой школьной победой, которую одержали, поднимаясь по ступеньками знаний с помощью замечательной книги «Азбуки». Теперь, ребята, вы знаете, вы уже умеете читать, писать любые слова, да? И еще вы умеете считать. Да, ребята? Да. Давайте, ребята, тогда мы покажем, расскажем, чему мы научились. Наш праздник начинается, и гости улыбаются, а дети постараются сегодня показать все, чему учились, все к чему стремились, потому что многое надо рассказать. Теперь у нас первый номер хор, да? Давай, встань, пожалуйста. Буквы надо писать, только идёшь разливать. Уча в школе, уча в школе, уча в школе. Вычитать, умножать, малышей не обижать. Уча в школе, уча в школе, уча в школе. Вычитать, умножать, малышей не обижать. Уча в школе, уча в школе, уча в школе. Три деревянных грамма, послагать тебя слова. Уча в школе, уча в школе, уча в школе. Книжки добрые любить и воспитанные быть. Уча в школе, уча в школе, уча в школе. Книжки добрые любить и воспитанные быть. Уча в школе, уча в школе, уча в школе. Молодцы, ребята, садитесь. У нас второй номер декламация, да? Хорошо, сегодня школа, с радостью туда идем. Мы на празднике наш веселый всех друзей зовем. Надевай на прогулку шапку, шап и сапоги, шуба, ручкам, рукавичкам, можно теплая и носки. Молодец. Астаева азбука начинается на А и кончается на А. Астаева азбука. Молодец. Вот Айва, вот мы, буквы найди скорее. Вставайте, дети, каждый раз, когда учитель ходит в класс. Молодец. Бабушка и дедушка, мама, папа, я, братишка, сестренка, вот моя семья. Молодец, умница. Чисто мой здесь пол, вытирать доски, стол, девочки цветочки поливать, а мальчики кораблики играть. Молодец, умница. Давай. Буква А, алфавитная голова, знай года, знай света, а такой же ракета. Похожу на ракету. Молодец. Кукаряку, кустарягу, кудах-тах-тах, съездно в кустах. Пить, вот папи, кра-кра-кра, завтра до сутра. Это мясо, тут банан, 8 танов, вот кефир. Молоко, картофель Яйца и яйца. и лепешка. И Мы едим. Молодец. Юсуф. Милошотка и банан, наши лучшие друзья. Молодец. Даниэль. Дед Мороз на Новый год, да подарок всем прижет. Зайчку, морковку, белый горох, берем к меду, Алиса конфет. Молодец. Вот Айва, вот Мурабей, буквы найди скорей. Буква Е найди. Буква И найди скорей. Молодец, умница. Хрустом моя земля, здесь вырос и родился я. Здесь жили. Здесь жили дети и отцы, здесь все знакомые и близкие. Я сын, Я сын, я дочь я дочь родной земли. родной земли. Молодец. Cha-cha, ha-ha, vumba, ha-ha. La 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 la
mulungani mulandi hafanana ambana kukanela shalalala mulungani mulandi hafanana ambana kukanela shalalala wenana mina hafanana ambana kukanela shalalala wenana mina hafanana ambana kukanela shalalala hey wakiludayuda mulungu hafanana wakilidi wakiludayuda mula mula na wena hey wakiludayuda mulungu hafanana wakilidi wakiludayuda mula mula na wena mulungu ni mulandi hafanana ambana kukanela shalalala mulungu ni mulandi hafanana ambana kukanela shalalala wena na mina hafanana ambana kukanela shalalala wena na mina hafanana ambana kukanela shalalala hey wakiludayuda mulungu hafanana wakilidi wakiludayuda mula mula na wena hey wakiludayuda mulungu hafanana wakilidi wakiludayuda mula mula na wena Вот настал момент прощания. Праздник Арлуга прошел. Говорим мы до свидания и до новых встреч, гости. Говорим до свидания. Азаматсыңар балдар, мына Алифбек китеби менен коштошуп барыбыз турабыз. Мындан кийинки окуй турган китебиңерде дагы көптөгөн кызыктуу жомоктор, табышмактар, аңгемелер, уламыштар жана башка кызыктуу чыгармалар бар. Мына ошол чыгармаларды да силер ийгиликтүү окуйсуңар деген үмүттөмүн. Ал эми азыр кезекти ушул мектептин номер 35 жалпы билим берүүчү орто мектебинин окуу бөлүмүнүн башчысы Ибраимова Миксулу эжекеге бермекчибиз. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, урматтуу окуучулар, урматтуу мугалимдер. Мына бүгүн биз үчүн чоң майрам. Анткени биздин балдарыбыз бүгүнкү күндө көптөгөн ийгиликтерге жетишиптир. Мына 36 тамганы жатка билип, декламацияларды, жаңылмаштарды, табышмактарды, уламыштарды, жомокторду, көптөгөн нерселерди аткарышты. Ушунун баарына мугалимдин, Кайыргүл эжекенин жана Элиз эжекенин ийгилиги деп эсептейбиз. Эжекелерге чоң рахмат. Мына эжекелер жөнүндө агай жогоруда айтып кетти. Эжеке эң мыкты мугалим, тажрыйбалуу мугалим. Бул эжекенин окуткан окуучулары келечекте эң мыкты, үлгүлүү инсандардан, кыргыздын керегине жараган эң мыкты инсандардан болот деп биз ишенип көрсөтүп кетебиз. Урматтуу ата-энелер, сиздердин балдарды жакшы тарбиялап, мектеп менен тыгыз байланышта болуп, ар дайым мугалимдерди сыйлап, ушул мугалимдер менен байланышта болот деп биз ишеним көрсөтүп кетебиз. Баарыбыздарды бүгүнкү майрамыбыздар менен дагы бир жолу куттуктап кетебиз. Майрамыңыздар куттук болсун. Кезекти ата-энелерибизге берсек, ата-энелерибиздин балдарга арналган белек бишкектер бар экен, тапшырып коюшсуз. Биринчи класстын окуучулары, бүгүнкү Алифбек майрамыңар менен куттуктаймын. Эжеке рахмат. Талыпташтан эмгектенип ошо биринчи класста окутуп атат. Мындан кийин да иштериңе ийгилик. Дайыма ошо алдыга умтулуп ушу балдарыңды алдыңкы балдардан жеткире бер. Менин өзүмдүн Арапбай неберемдин эжесинин подаркасы бар эле. Ушу подаркасын тапшырып коелу. Инабат эжесинин атынан. Мен өзүм личный өзүмдүн подаркам. Капа болбойсуңар. Урматтуу мугалимдер, ата-энелер, окуучулар, үйүнү окуядан эрткен айрымдын куттуктайбыз. Баарыңызга рахмат. Балдарыңыз келечекте сиздерге окшоп алдыңкы мугалимдерден, алдыңкы офицерден болсун.
Рахмат бардыңызға.